Sljedeće što radimo je Broken Angel. Za ovaj element, dakle, započinjemo tako što ulazimo sa snake rollom. Dakle, kod ovog rola bitne su nam 3 stvari. Dakle, broj 1, da snake roll radimo tako da nam štap dolazi na rame, to jest u ovu udubinu između vrata i ramena. Nakon toga, štap prolazi preko vrata i glavu naginjemo prema dolje, da otvorimo put štapu i bitno je da nam štap završi s druge strane, ponovno u ovoj udubini između vrata i ramena i završava se normalnim snake rollom, dakle kao kada bismo ga tu izvrtili. Da biste uopće pokušali ovaj roll, jako je bitno da ste jako dobro već savladali snake roll i njegove varijante. Zato što ovdje počinjemo snake sa strane. Dakle, princip je isti, da guramo lakat prema van, ali snake više ne radimo od naprijed, nego ga radimo sa strane. Dakle, snake radimo sa strane, tako da naštimamo štap da nam dođe u ovu dubinu. Nakon toga, sa stražnjim dijelom, pomoću kojeg radimo i recimo i backflip, s time guramo štap preko glave i dolazi nam ponovno na ovaj dio s druge strane. Nakon toga štap će krenuti padati i izvlačimo ga u drugi dio snake rolla. Dakle, započinjemo snake roll, dovodimo ga na rame, prebacujemo ga preko i izrolamo ga van. Kada radite sam snake roll, ruka vam neće preći preko glave, ali ovo vam je dakle odlična vježba da savladate kuda vam roll, kuda znači roll ide, kuda štap mora proći, tako da si ga naučite osjetiti, dakle na dijelovima laktova, ramena, vrata, tako da kada ga budete radili u cijelosti, da u svakom trenu znate osjetiti točno gdje vam se štap nalazi i kuda mora proći. Isto tako da si vježbate pravilni tajming kada ćete spognuti glavu, to jest kada vam štap dotakne ovaj dio ramena. I ponovno ju dižete kada vam je štap prošao, to jest kada vam je došao do ovdje. Kod prednjeg angel rolla započinjemo ga isto, znači ulazimo sa snake rollom i stavljamo ga ponovno na ovaj dio u dubinu. Sada, nećemo ići sa rukom preko glave, nego ćemo glavu dati unatrag, tako kao da radimo podbradak. I ruku ćemo prenijeti na vrat ispred nas i dočekujemo ga s druge strane, ponovno u ovoj udubini. I nakon toga ponovno ga rolamo van iz snake-a. Dakle, kod ovog rola je jako bitno da pazimo da nam štap prođe, dakle, na prsima, to jest na prednjem dijelu vrata. Godinama se upravo iz greške od ovog rola razvila inačica da prelazi preko usta, preko nosa, preko lica. To je u principu zapravo greška samo loše kontrole štapa, tako da štap mora prolaziti ovuda. Za inačicu tog rola preko usta u nekim savezima se ne prizna kao element, dok u nekim savezima ga jednostavno tretiraju kao lošiju izvedbu tog elementa. Tako da ponekad taj element zna biti i čak do 2 razine tehniciranja niže nego kada prolazi preko vrata. Međutim, budući da jako puno njih to radi i da znate kako to izgleda, ja ću ga pokazati kako on ide. Međutim, inače ga ne preporučam budući da se štap dira s prljavim rukama, kad vježbate vani u dvoranama, svi gaze, to pada po podu, jednostavno nije higijenski da vam nešto tako uopće prelazi preko ustiju, što je još jedan od velikih razloga zašto se to ne radi i jednostavno je iskreno odvratno. Stavljamo maskicu da budemo zaštićeni. Ovaj roll, iako se, kažem, razvila ta nepravilna varijanta da on prelazi preko lica,
Ja i dalje preporučam da ga naučite brojam pravilno, da prelazi preko ovdje i zato što vam pripada i do 2 razine više po tablici tehniciranja, što znači da ćete dobiti ujedno i veće bodove, a ujedno je i puno sigurnije ga izvoditi ovdje upravo iz higijenskih razloga, jer nikad ne znate ko vam dira štap, gdje je bio koliko bakterija i virusa i svega po tome i jednostavno ovdje vam se neće dogoditi ništa.